Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Hinyo Treb Youth Council kala berngem balik khang tala ya ka office main secretariat lada ka sarkar kam pelat ya ka baibam lani ka scholarship jong ki samla pulie hapo shteo kumba chupentep hang ni baka sarkar jela kala penbana bakala pelat ya ka song pisa ka ba shispa 100 khandai klor tam ha ka khandai tarik unai weng ar hajar puar ban siu ka scholarship cha ki samla pulie jong ka jela meghalaya hadin bakani ka kenhun bat ki samla pulie kila berngem ban pelong da ka jinge khi ha ka shpau tarik unai weng ar hajar puar ki samla pulie ringkat bekinong elam ka HYC ki balaya lum lang ka khmat ka Shillong Law College kila berngem ban pelong bet da ka jinge khi lada ka sarkar kambat ya ka kular kumbala dep penbana da menteri ka tanat pulie puti uba la kemen rumboi nang yene ya kan gaji kunci kapan poi hak abang jok account number juni ka minister men juni nyimpan ngai ya kan sarkar nomor ni sarkar na ka shafar ka thok ka jle ni ki kun samla bat play ke gijinje ya gi mai kai be juni ki kon menta ya keren man play ga ketolong hadin setiap tiap kina da kuai mi na kuai nai kai da ko par kala logo murutin haji sah kena sarkar kelade kapan pai keman kadai pan sone rai ya ladero ba bale man gopor mi ki samla mi ki riuramba mi ki sembalang man pertah hasrok kalau gajile rai ya sarkar kamtam wan mani kena school kamdai gede ti joni kena school pani pertah ta scholarship joni ka sarkar kala ini sistem nyiro nyila ay ka sistem tapi manjur nane sekeman hakane session kadang wan kena scholarship ada sarkar kadang peslam lade dengan sim jingkli lade ban fine no yang sarkar ba peslam ni namar ni kum selau ki somla pune ni man sipori je atarai hang ne baro ni lagi private university institute apa ni lagi kena private ila siu kapai school ji don ki university ki omap ki piap siu kata da pim siu piap ngat kata finalti kade ka rural agriculture jong kita institute tengah serto ada sarkar kamla ban siu hak sistem full amount yani kena pule siapa siu na arsin lane license hak sistem ada pimla ban siu full amount ya scholarship ni siu na siuna arsin license nomor tra hangne boro ni dai ki semester system hak semester ni don art riu bna gowe semester pat gowe riu bna yap siu arsin denem ti de ba tu yang sarkar pakade bakan senano kita ki polisi nyim kwa shu ta ki crime polisi jopi ki babshu pi penbei ini ki kena man kapor kasang kanum skabjar dalai pat kene kedai tang kejing ki pat kejing stang to kejing ki benar sukumat ada kata scholarship kumpul penbena limba u education minister ada kompai apa sitayau haki bang akang juwai perwai semla puliu boleh hak menyuak dia kata scholarship ko para semla long lupa ki pun kira pada kalian ke SWC rekal berpikir semla puliu in pelong ya kejiki kau kedet berkata kalang balik hang no ya katalah hatai pos ketriap ban sko benyaro ban yoi ba kumno kini ki politician lado ukong rak sama lado u dokumen rumboy kilo brai 4 kilo million hak kam top gili hak isna hak artayo kaladan kecingil kindo nakawai ke kenhuan riwar saja hak wa samla hun ki lingdo hun ki sila kaladan benta ban lei ban mi kmat banyak keran apa u barak sama halo arkene kacik sakut tak scholarship ngeli ibu korang sama hak tu kapor rai kita ke assurance pedang bah po sitayau at pelanyo ya ke scholarship henrai hadis sitayau ru om simi idak ai ru em hadis kata kalau penbuar pat ya ke SWC juga sesal bangin budin bangin somet ya kita kan merendam hau tayau bola kuat bangin lai por hadu Hendriuski berkata Hendriuski kalau kuat minit berkat bapi Lada jen ba nak kalian ke SWC lada jen bana nak kalian kisah mula pulih
Kim Siam lalit mi, Kim Siam lalit boy ke jitu anjayu ya kata ke scholarship. Jung wei pa wei kena. Kai kata kepala pelong ya ke sokaram dia. Apa ke jingian jo ke NPP. Ban boy kata ke pisah. Pisah kuat ya kata ke pisah. Ha kata ke treasury account. Haba ke sokar. Kemi kembang latap. Latap bendisbos. Ya baru kata ke abang ke penihak jo kisah mula pulih. Boleh pat nak kalian ke sokar. Kaya ibu tang pat kaya Islam. Hadu mentah mendaya berpelat ya kata ke scholarship. Hadu kimuat berpendekam ya kena kepisah juga kinaru hak banyak tiat ya kita kia meleh haban tiat iki paiba dan benda penjawab yang benar kita penjawab yang you tahu lakam silsar notification berpelat education department hendai kita ke sungai kuar ke jungi kapas sedang ngadu mentah ke si mat kaban pet la next Tuesday ba kata kepisah sispa anu kendai keluar kadai dan kredit no hak akong jungwei pat wei kena kibadai hak penjual ke scholarship hapo si Tuesday kata na simtayo palada kata ka jingdawa jong kasang jingdawa ju samla puli mata si kamarlong hapo Tuesday next week nong lupa kibala kre but nilsa nang pun pangi saya pentep limpa ki koordinator ki pengatum haki college prepare cepat kata karai ji ki ka tenge kata ka jingdawa jungi samla puli kamarlong hapo Tuesday simtayo Akaliang kapuli putih yang kabaki para samla inong syok-syok nakatahan siya tila mingi barok kawai kiwan ban puli yang kani kajela kajongi dari katakan nambut kepurong nila syudu ngisor ban penpa kajing sopenyaw ya kajing long jingman lakalong sencar kadar bat kakam lani kikam kibakani sorkar kali lada umday ba menen mapi kikun samla aringkat bagai cuai PRI ba pinyami bata mentah kasi ban lektor sya sekretariat ngam tharai ba menin hijan mi ka sorkar kan penbena bakala penmi lani kala sanction ni kapisa siaspa ndru kunai kror ban ai nam ta scholarship lam daung ni mapi kibarai ban mi sya surok ban dawa ya ka hok ka jongpi ban dawa ya kata ka jingdon kam ka jongpi ngam tharai ba ka di kasi ngin yo lani menin ka sorkar kan penbena bakan siu ya kata ka scholarship ka jongpi balai kajing kali kalong babalai ngi ha pandemi surok balai begino ikai ki jongi ki hapan tia surok ban yo lau jong tulop balai ki pardo parsnam ki jongi ki hapan mi surok ban dawa ya hok la kalong kinok tray midday meal la kalong kinok tray asya mentawat ki kena school ru la hapan penbor lani ki kena puli la hapan penbor ba pinwan ban mi surok nak benta bandawa ya kahok ka jongpi kumala keren do we ne ki kon samla lara ka sorkar India kala pelaj ka pisa na du snam arja arfuwe kala dia ban pelaj ka pisa nak benta ban ai ka scholarship na du snam arja arfuwe ka jingkeli kalong babale ka ka sorkar ka jongi pat ka bat tat hadu menen ka sngi ban pelaj ka ta ka pisa nak benta ban ai ka scholarship jayu hapadang kini ki sis ngam tam kumbalong du samla mene kiladon lesi ki kun samla ki jongi ki bomla ban siu ka bai kelas kila ban pep kelas no kiladon ki kun samla ki jongi ki kemi ki fa ki bomla ban siu ka bai school kila ban pen pep school no kan yalam shei ya ka jait ban riu ka jongi kan yalam shei ya ka jela ka jongi ngiong baki kun samla kiri ki lawe jong ka jait ban riu jong ka ri ki barok ka wai dela da kum kini ki polisi trekam kan ka jela ka wanra akaba aka jaka ban aimen sim ban yarap yaki nong shong snong bakin nang kio ka puli puti ki pelong penban yaki bakin pep no ya school kin pep no iki college bagi jing puli ba fair ngisko ban penram ya kan sorkar hapo ka jing yalam jong konrak sangma ubabun kam ban pelong iki festival ki ba fair don bisa ki cherry blossom festival ki tri hill festival bagi festival ki ba fair belot di spa krur don bisa reban siu ya ka tulop jong kena ikai ban siu ya ka scholarship jong ki kena puli don bisa lelada tat hadu honda larai bengin mi samadan in mi surok bandawa dia adu kali hata khidmat isong ba o shim kali ka bisa pendon kam le na siu nam ta scholarship balai bangi hapan na penbor yakini ginong mi khmat kidongi pakum ki kun samla jong ka jela ba jong ka jat pendri barok koi ginom shusnap lara ka sorkar kali menti hoj menen kala ay ka order shiteng mit
ba nadu mentah kesengi on sa pelat no ek bisa ban poi siki account ki jong pi ngam tip hadu kat no dan kat no ngot layo ek kata bisa tega jingkran jo ka sarkar kalau nadu mentah kesengi kin sab sedang ban pelat ek bisa dan kalian jo keseng haringkat ka education cell bat kumjur bat pi ki kon samla ngin ya but din ni kam bala da ngilap bakim simla penurlong dan kim simla pendap ya kata tular ka jong ki bikin siu ya scholarship kumala penbana menden nakalian jo kaseng ngin sami biang syakmat bat ngin selum ngin selang bat ngin sepelong i program ki welfare fair nak benta bandawa ya ka hok ka jong pi kum kaseng kumunoi lam jo kaseng ngam don shibun kajengwan ka jong hangi mata singi kalong ban ai men sim fi bat nom ya tiang bat nom ya smi ngi kum kinoi lam kum kaseng hi borok koi bat kinong shong snong jong ka jelang ya don lang ringkat bat fi bat ngikit bok kirwiang ki samla puli ngan ai por biang ke sarkar lada ke sarkar kampun poi ya ka ke scholarship Jabaro ki bang akaun jongpi ki samla puli bila kloi diam ban milang amadan sai sisir de tanggap tahi ya mau dah di manyo ya ka between 25 and 50 di bakasokan ay guna ban ka pisang aja dingin bansi ni habya belong jadi sebaik bakasokan ka ban ay scholarship apa pura di nakaliang jongki kena boleh tahun kita aktif mat kila empau yang tadi sokya mani pada kalau teman-teman scholarship pat yo di nakaliang jo seng ini ba kadon ka notification ba kami kata notification ba ba ai ka sanction bat ka release ka kimpi release ka ka ba ni don kam ba bat mentang atrai ka syong sa ka ba umum man poi ga isah ikna